Thokozane bogogo na bomkhulu. Ke ngaka ya batho ba mashano ka lekgetla nonyana o ka madiba. Ya re setlhare o beya kae? Ro beya madibeng a bokobo le bokwena. Ke mamashano ka nonyana botlhale le semang nonyana o tse dingwe. Ke monna mena mantši ba bang ba nreta kwa magae, ba bang ba nreta ko thabeng, ba bang ba nreta kwa metsing. He le tsona ditlhapi. Ba re ke se ba retlane sa mmaretlane sa mankodi ke senaile ke selele ke sa mphuthi. Bile ke le katise ka tampela mphuthi motlhakeng. Phuthi ya boa ya katakatiše go mbona monyatsa ka bosesane. Thokozane bogogo na bomkhulu once more. O etse keng go na le taba shi ya ntlaba bogogo na bomkhulu ya ntlaba. Ene e utlwisa botlhoko pila. Motho mara ha tlebe a sale a thwasa 2 weeks. Ho etsahetseng pila bogogo na bomkhulu. 2 weeks or 3 weeks or a month. Kore taba ya calling the way batho ba inyatsang ka teng, ba inyatsa go fitlha moo e leng gore motho tshwantse a thwase 2 weeks. Ke eng in 2 weeks time se tlebe e le gore se irahetse mo wena mara? Phela to be chosen ke ntho e leng gore he o ka checka worldwide le batho ba e leng gore they are not chosen ba lwela go ba chosen, ba lwela go ba within the chosen because of ba bona the greatness, ba bona bogolo ba go ba chosen, the importance ya go ba chosen. Mara wena wa tsamaya o batla go thwasa 2 weeks. O batla go thwasa 2 weeks. You were chosen from your mother's womb to play a specific role mo lefatsheng because of hona le dilo tse leng gore di a etsagala spiritually and physically tse leng gore di tlhoka ngaka. Then wena you are chosen gore o tlo lokisa a certain type of a thing. Then wena o tsaya shortcut. O tsaya shortcut now o irela badimo mmereko o mongwe, o irela modimo le badimo mmereko o mongwe wa gore now they have to appoint someone else. Someone else le ena hatla o nyoko hata go metlhaleng ya hao. Then le raro mara go tlo etsagalang ka taba ya bongaka? Go tlo etsagalang bogogo na bomkhulu? 2 weeks. O tlo itse neng the formation ya badimo? O tlo itse neng different types of ancestral spirits le gore di differa bjang ka eng, di boniwa bjang, behavior ya tsona, go diliwa bjang, go aligniwa bjang memoya eo. O tlo kgona go differentiate bjang between badimo ba ba lokileng le badimo ba ba sa lokang ka 2 weeks. Each and every type of ancestral spirit ina le lekobongo la teng, ina le botlo la teng. O tlo itse bjang, o tlo kgona go aja bjang mabotlo ao. You cannot o je le botlo for a day then wa re badimo bao ba khutsofetse ba aligned. There's no way. Bathong le re bakela mmereko mo unnecessary, le re bakela mmereko. Kore I can blame man, but I'm not saying I'm the best or we are the best maybe. Mara come on. O ka se thwase 2 weeks o expecta gore somara journey ya hao ya bongaka o itse keng go fedile ka yona. O itse eng ka 2 weeks? O itse eng ka 2 weeks? Keng ba o itse go bina fela go gita. That's the important thing. Go gita dipina tsa sedimo go tsamaya mekete ke yona ntho important yona eo mo calling ya hao. Ntho important e sa le ba o khethetse yona o sa le kompeng o so belegwe. Wena today o e batlela go gita, o e batlela fela o boniwa. Ntho e tshwantseng o e etse e straight awa e wa benyaka. Ke pride ya o hana ya gore wena o ka se khuname go motseng wa motho mongwe, o ka se khuname le motho mongwe. Ke eng ntho e? 2 weeks. Ke dilo tse dintši o ka se di fetse le go ka nna 5 years ko lefetlong mara at least nna sebaka, nna ithute dilo, learn, fetlhelwa as ba o tlile lefetlhong, fetlhelwa. I know hona le batho ba leng gore maybe ba no ba ropile or ba ba manipulateile. Hona le batho ba ba tlhokang thuso e serious ya mo tabeng tsa go thwasa le dilo tsa badimo ba leng gore they don't mind go nna go kry-a knowledge, go ithuta. I know ba teng those people, and those people ke bona ba leng gore pila they are chosen because of
le he o ka thwasa lefatshe le lotlhe se salang, there will be a specific number of the chosen ones. A hona gore ba ka kgetha lefatshe le lotlhe, there's no way. Ho na le ba ba boneng opportunity moo, ho na le ba ba tshabelang tse ba di tshabelang, ba tshabela lefetlhong. Ho na le ba bangwe bona ba utswitswe, ho na le ba bang ba gogilwe, ba lutilwe thulefehlo. This thing e utlwisa botlhoko. Ka 2 weeks badimo ba hao ke ba go bogosing, o itse keng ke ba baholo ba butswitse already, tshwantse o nna 2 weeks fela go fedile, and then ba feditse ba ithwasisa bona ba nya go thwasa, ba ka se khunamele banna. Bokhokona bomkhulu. When are you gonna wake up? When are you gonna wake up to reality? A hona motho a tseyang pila ka tseyang leeto a yo nna ngwaga or o feta ngwaga ko motseng wa motho a ile tshameka o a nnela ntho ya sa itseng. So wena o bona gore wa nna ngwaga mo motshamekong badimo ba he ba swaka gore ba goga slow. A hona ntho eo. Ke lona ka o sane le khukhunang go dindombeng tsa rona, le batlo kutlula membande, le batlo rutiwa dilo ka go ikutswa, le batlo boniwa la khukhuna, le batlo re le rute dilo ko dikhoneng, re le romelle this and that, because of nako ene tshwantse le ithute dilo le na le bone ka ra important. Ditlhare e le tse dintši so mo lefatsheng, o tlo itse bjang gore o na le methe bofu, o na le methe mhlophe, o na le methe mnyama, o tlo itse bjang e differa bjang. O di itse bjang dilo tsa o tshwana le ke dilo tse dintšhi, tse tshwantseng o di itse go lefetlhong, mara o tlo di itse bjang e le gore wena o batlo nna 2 weeks, o batlo nna kgwedi go lefetlhong, wena badimo ba hao ba re o ska nna sebaka go lefetlhong. La rato jelwa ditšhelete ka ntho le sa e boneng. Bokokona bomkhulu le bereka bjang kante. Di-shortcut tse tsa lona a di bereke. O mongwe yena o ipetha sefuba ka gore yena o thwasitse 2 weeks ebile a fetse o thwasa, line ya batho setse e tletse ko yena wa tlhatlhoba wa phethesela, mara batho ba ba tlhatlhobang bao e re ka ya go bona one by one ra di-reviews ba lla those people. You never know gore mo 2 weeks mo no o rwalesiwa wena o ipotsa gore wa thwasa, the next thing sithwalo se we se matchwa batho ba tlala ba re wena o ra wa ke thwasitse o ipetha sefuba, you look down on us. Rona ba sentse re batlo ira dilo ka tsela ya sekgale. Thanks God ke thwasitse ke batho ba bagolo. Thanks God le badimo, because of dilo tse dintšhi, the true essence of bongaka maybe nkebe ke sa itse. Neko shianela 2 weeks ka rwalisiwa ke se aware, line ya batho ya tlala, ka ja ditšhelete tsa batho, ya ba le ke bophelo, ka bakela ba bangwe mmereko, because of ntho e bakela rona mmereko. Those people ba boa hape ba le ke tlhako se ba di bane, ne ke le number 100 and mamang kwa e ka ntsha bokana le bokana, he motho le nna nthusa he bana. When are you gonna wake up to reality? There's a lot of illnesses, spiritual illnesses, malwetse e leng gore a scientifical a mangwe a ba khonwa alafa, tse leng gore dilo ke tse tshwantseng le ditse, mara lena le choose the other way around, shortcut. Le ho ka thwasisa batho ba 50, mara if o sa itse di basics tsa bongaka, di basics gore why taola ba re ke taola, why go berekiswa lerapo le so, why setlhare se se so ba ra se nne ka mo ndombeng, why ba re se se so sa nna ko ndombeng, why o apara days o sa apare dead, why o tsoga ka nako so o sa tsoge ka nako so, why o ja days o sa je dead, why moropa o iriwa ka letlalo la kgomo o sa iriwe ka la tonki. Re sa tlo le ruta bongaka, ke a bona tsela e sa tlo ba e telele. With all due respect, bathong a re reng dilo tsa nnete, no one is perfect, we know, but zama go etsa dilo tsa nnete, re dila ka maphelo a batho. Nka se dumele gore motho a tlo thwasa 2 weeks nna ka mo ke nna, there's no way. Ka 2 weeks a ka tebisa tšhelete ya gago, kampane o nne ka yone o ise go gongwe le nna 2 weeks, o tlhatlhampa ka 2 weeks, badimo ba gago bona ka 2 weeks. Bokokona bomkhulu a re buleng matlho, wake up to reality. Mpho ya rona ya bongaka
e tlo tla ya tseya ke batho ba bangwe ka o sane ba ruta lona ka bongaka bo bo thomileng ko bolona. Ke felela moo, ba ba nang le tsebe ba tlang kutlwa.